بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. Mga kamaasan na mukalasahan mga palangguan masin Allah subhanahu wa ta'ala yari kita niyo amuin biyusan nagbalik sin Allah subhanahu wa ta'ala waktu ha makapag lingkod-lingkod karena mamusui sin siaput sin Nabi sallallahu alaihi wasallam jambangan sin surga amunan ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. In maksud sa ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala amunin parihalan sin pag-agama sin kita niyo. Sababin Allah subhanahu wa ta'ala wala nagpaturun Quran iban sin mga kitab na kauna ring ha Quran na kauna kanabihan bot malengkan hipagpaintul hipagpabuntul sin dagan sin pag-agama iban kabuhianan hadunya ini sin mga manusia. In Nabi sallallahu alaihi wasallam piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala. In maksud sa piaturun hinang niya Nabi atau Rasul hasupaya hikapasampay sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in amin risala sin Allah subhanahu wa ta'ala. In daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala in kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala. In maksud din doon piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala in kallam niya amin mahinang siya syara manara sin agama sin kita ni. In agama Islam mataud in dirihilan niya halga parurulihun iban aun desab tiap-tiap parakala syara biutang sin Allah subhanahu wa ta'ala ruun kanya. Daing ha mga ririhilan sin agama Islam halga ha parakala parihalan sin pag-agama amuna in pag-unay-unay sin dua maglaki bini. Mga kamaasan kalasahan mga yu sa ako kamaapan kanyo kataan bukunin maksud si mabutin biya kamu hahal ini in manghindui atau akan dimihil patwa sin haldakan sinamin kabuhianan atau akan sinamin hati niya ini amin uno na tuod say namin hikarayaw sin namin dua magtiyaon. In maksud in masabot sin ako ring di unin panghindo sin agama Islam bukon nga panghindo sin ako. In masabuton ko unindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sulabay sunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amin agarun sa sin kita niyo. Bukon in maksud sin ako sabuton ko ini karena panghindoy rin ka ako in sa kaulaw in ako ini amin di natuon hati niya magkamali long sin bahasa santo na bihan mga kitaon min kabuhianan amin wayroon na salaun doon kanin pag anak asawa iban sin dagan sin siya iban sin asawa niya iban sin dagan sin kabuhianan inaunin kabakan rejik inyat tuhukon. In ako mga yu kamapan kanyo katan ha mawdu' hat amin topic sin kita niyo ini karena sabuton ko unin siyabot sin Allah ta'ala iban sin nabi niya iban unin in amin pamandui kato sin agama Islam in ako iban sin kamu makad kita niyo habitikan ini. Kabalikan kubukon ako sumabot sin hal ini karena amuin long sin bahasa Angkalis perfect kin ako. Amin wayrun salaun doon ka ako in kita niyo manusia. Magkalaw lagi bukun Nabi iwan bukun Rasul in Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bang mo kitaon di magkalaw ngin Nabi sallallahu alaihi wasallam naam in Rasul sallallahu alaihi wasallam di magkalaw ha parihalan syara
In Rasul sallallahu alaihi wasallam di magkalawng haparihalan syara may ta sabdeng ha Allah Ta'ala. In Rasul sallallahu alaihi wasallam long sin Allah Ta'ala wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala hi Muhammad yan in siya yan di lang niya maglabtik kabtangan deng hawa nafsu niya. Bot malengkan in da akan namukan niya pasabbutun hahal sin syara inyan kawaun niya ring hatuhan niya Rabbul Alamin. Ang pendangan sin pag-unay-unay sin siya iban sin mga kaasawahan niya in Rasulullah long sin ulama banil bashar. In Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia. In tanda sin pagkamanusia niya biya sin katu taniu hapagkamanusia mag-inom makan. Mag-inom makan, taga anak asawa, magdugal, magulong, magtangis, magkatawa. Rasulullah, Nabi, manusia. Bat bangsad ja mabaya kita nu imian long mu perfect manusia, wayroon susahan, kakitaan muruun kaniya atau ri kau, maka kita sin uning salla hakabuhi niya. Subayin iyanun mo panawkun sin Allah Ta'ala, malaikat ding atas sin langit. Amin wairun sallaun mo. Sabmay ta'im malaikat la ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sebab im malaikat long sin Allah subhanahu wa ta'ala in silan long nyari sila sumulang harakan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala wat malengkan hitunay nila inda akan kanila diat tulong simbasa magsipyat. Long simbasa tabu atau akan bahasa kidki. Di lang yang magsipyat. At inyari sila yaun sumulang iban di na sumiha in kakahinang nila sabmiya makadharakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ampen Rasul sallallahu alaihi wasallam hangkan kita ni wala hinangan sin Allah subhanahu wa ta'ala nabi dengan malaikat. Demikian wala day sab kita ni hinangan sin Allah subhanahu wa ta'ala Rasul amin piaturunan niya sin kitab niya maglilay ka tu taniu Quran. Iban sin nakauna ring ha Quran deng ha Taurat Zabur iban sin Injil wala yan piaturun sin Allah Ta'ala in kitab niya yan hinangun niya Rasul marika tu deng ha malaikat way demikian wala niya raisab kita niyo hinangan Rasul iban Nabi deng ha jin way maita sabab di magsibuin tabiat sin pagkamanusia sabab di magsibuin tabiat sin pagkamanusia magsibu bang nagsibu in tabiat sin manusia iban sin jin karena nag-anak apo in jin nag-anak apo in manusia di magsibu day sab hahambuk parihalan biya na sin in jin di kakita ni manusia pagkakitaan in jin makita katuin kita di makita kanila hindag busing katan di wala wirun way nakatugila sindag busin jin way sablong sin Allah Ta'ala in silan ya Muhammad in silan long nyari mo sila kakitaan sa in sila makita kaymo. Way, hangkanin Allah subhanahu wa ta'ala piaturunan dia aksin Allah subhanahu wa ta'ala ini marikatu atau piaturunan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin Quran niya babassahun iban sin pamandu niya syara manara undang-undangan manusia in piaturunan niya amuin duma magbalharap magbisyara papagkahin niya manusia. Papagkahin niya manusia. In pindahun sin nabi atau rasul yaun. Hang kauman kadtuun niya. Pasampayan amin pagkahin niya manusia. Pindahun hal sin pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban pindahun in pangaddatan wala imamu. Magtu pa pangaddatan imamu. Amindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hakatan perihalan. Sa. Bang amin pindahun. Deng ha amin tabiat sin pagkamanusia. Madto pa tabiat sin jin. Atau madto pa tabiat sin malaikat. Diat tu mag-amu. Sabab subairin nabi iban rasul magbangsa manusia. Hasupaya magsibu. In tabiat. Kabibiyaksahan sin manusia. Papagkahina manusia. Deng ha mga rihilan halga. Sin agama Islam long sin bahasa Tagalog tiyutukan long niya. Amuin
Pia turunan sin Allah subhanahu wa ta'ala pamandu supaya rumayaw indakan sin kabuhi sin kita niyo. Aun bitikan agarun iban aun iikutan singuran amunin Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In Rasul sallallahu alaihi wasallam iikutan sin kita niyo si singuran long sin ba sanggalis model sin kita niyo. Deng naman ha parakala syara' tartanturi siya malaung sabdeng Allah Ta'ala damikian inshallah nahinang ni hapag kamano siya niya iikutan da mayta mahinang da siya syara biasin syara nahinang sambil paadlaw yan in amuin pagkamano siya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam tabiat niya hapag kamano siya in bayang lupahon. Nakaminsan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam nagsambahayang waktu luhul long simba sa sug. Nagsambahayang sila waktu luhul siya nag-imam. Aha, doon mayan si mambahayangin Nabi sallallahu alaihi wasallam nag-imam in kiya sambahayang niya rakaat duara luhul. Malainkan 5 na tahunan ding pahamak ka sila 2 tahun nagsambahayang puas na nauding atasin langit nag-mi'raj. 2 tahun na sila nagsambahayang hamak kaampa nakapaghijra pa Madina. Asal dimarakan nin syara sin pagsambahayang in 5 waktu iban sin rakaat niya. Doon man ha Madina nag-imamin Nabi sallallahu alaihi wasallam ha mga jama'a niya sahabat dakula nagsambahayang luhul in nasambahayang sin Nabi 2 rakaat da. Ampa siya biya himarap pa jama'a bihayan ampa biya kimi ini simak day sakday sinamin ini si kuneni ampa timas bitasbi. Nagtakad ning kataan sinamin biya aun makasagda aun in Rasulullah malumanin mga sahabat dakula panagnaan sahapan. 5 kay man minitan bihan biya nag-iaturi na sa jeng kay man lang may tak marayat 2 rakaat da. In Rasulullah wayron datu biya pikilan niya sab may tak. In hapamaham niya ibang sin halom sin ini bigi jantung niya cukup in siyang bahayang niya 4 rakaat piasin pagkabeksahan. Na simak day sakday Nabi timas bitasbi imatok pa mga sahabat in Abu Bakar Siddiq in Umar kaya nagtutok ko dabiyan luman para Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya ingatan sin mga sahabat sinin Rasulullah nagkamali hasam bahayang luhul kabibeksahan na hinang 2 rakaat in 4 rakaat. Wayman nakatahan ni nambuk deng mga sahabat sa buko namin sahabat sikat dakula. Pagtagon ni Dhulyadain. Ima na sin Dhulyadain mahaba in 25 sin tawit. Pagtagon siya lang, oy tagda po sin 25 mahaba. 5 liureng hatuhod bihan. Di ko sab kaya tamaw nung haba si pababa sin amin 5 niya. Sa na liureng hatuhod lang sin mga ulama. Nasabot ta hadith. Pagtindog sin tawid to, paggaon na mga bata-bata, di makan pakuha, puas miyakad nagsambahayang, naghibok yung mga bata-bata hagwa. Lang yan, kasuratis salat. Lang yung himaw po na lang yung sambahayang, himaw po na yung sambahayang luhul, hinang dakuman 2 rakaat. In mga sahabat naglingi. Naglingi-lingi pa kanya. Naway timahanin tao yan, timindog. Pag tindog sin tao yan, imian long niya. Ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi. Lang niya, ya Rasulullah, mahal ka sa kawin lang niya kamu. Labi rin sin halga, sin 2 maas na mo. Lang niya, ya Rasulullah, akasuratis salatu am nasit? Lang niya, ya Rasulullah, uno yan, piyahaw po na yung sambayang luhul atau lang yung kialupahan mo? Yan Rasulullah, biya kakinatarasangang sinbisyaret. Nabukon namin in tauyaon hati na kabibiyaksahan sahabat dakula magririwayat hadith atau akan biya mga long tamagkahinang amir ha pagbunuan atau biya mga mag-amin ha ini uno pa biya parakala sin pag-akamabihan. In Rasulullah biya nagduwarwa isam sin kaptangan sin tauyaon. Long niya mga sahabat ha unahan niya lang niya piyag atud niya na hambuk-hambuk biya. Long niya bunaling bisara Dhulyadain niyo. Bunal lang yan bisara lang niya sin kuan niyo. Sin ini iban niya yun. Bunal yun long niya. Long sin kaywanan sahabat lang niya ya Rasulullah. Pasal jawaban sin Nabi. Long sin ini tao ito lang ya Rasulullah. Aw bunal kalong niya. Aw lang ya Rasulullah.
Uno yan, piyaw po in sambahayang. Piyaw po long yung sambahayang atau kaya lupahan mo. Long si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala piyaw po in sambahayang luhul hinang 2 rakat way. Damikian wala kuray sablang ya kaya lupahan way. Way. Na long sin taw tuling wallahi ya Rasulullah. Long niya bang wala na pindah. In rakaat wala ni mo gin Jibril na may tak kay mo 2 rakaat da kumanin luhul habihaun. Lang yaway pag 2 rakat kaya lupahan mo. Long sin Nabi wala ko kaya lupahan. Long sin Nabi wala ko lang ya kaya lupahan. Way ko lang ya kaya lupahan. Nalong niya mga sahabat, yatud niya na ba ni mga sahabat kay panon. Lang yabun na lang yung bisyara siniban niyo yao. Nalong si mga sahabat, timang unin Abu Bakar Siddiq, bun na lang ya Rasulullah. Uy, nalong sin Nabi, bangkun na lang bisyara siniban niyo, tindog ka mo lang ya, kulang 2 rakaat. Kulang lang ya 2 rakaat in sambahayang ko. Di ko marayin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga sabi sinamin likap, iban sin taud na sinamin, ikaw katoy kuno ikim president sin Islam. Iban sin bangsa muslimin katan. Rasul sallallahu alaihi wasallam nahahagsuan sin biya mga pangasuha tungkol sinakama Islam. In magbuno, in magdakwa, sambil paparakala hisusungit dakuman sin tao. In aasubuhon nila Rasul sallallahu alaihi wasallam da. May tayo sabdi malupain Rasul. Hal yan. Isa hikarwan yan Rasulullah manusia. In Rasulullah manusia magkalupa. Nalong sinabi tindog ka mo lang yan kanapan na 2 rakaat. Na timinduging katan sambain sahabat nagsambayang gimanap 2 rakaat. Ampas siya nagsimujud sa hawi. 2 sujud ampas siya sab si malam. Hawala pa siya si malam sinamin puas niya hati niya ini si mambahayang sin 2 rakaat ganap. Si mujud na siya muna puas ni nagtahayat. Si mujud na siya, 2 sujud, ampas siya si malam, way na siya nagtahayat nagbalik. Sujud sahawi long simbasa, marsin sahawi, sujud sahu long simbasa Arab, sujud mali. Hati niya sujud mo pa Allah subhanahu wa ta'ala karena pangayu kamaapan, sin amin ini nagkamali yadto. Amin mali na hinang mo, atau akan mali asam bahayang kulang. In maksud mga palanggon ha kami Islam, in Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia, magkalong, magkalupa. Pasal may tabiat sin manusia. Hatungod sin syara, wayroon, kuanan mo. Wayroon hati niya, amuin, salaun mo hatungod sin syara. May sabihin Rasulullah, di kumabtang, bis syara bang bukun hal yan syara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sa hatungod sinamin pagkamano siya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam magkalawin Nabi. Iban in Rasulullah magdukal. Nagdukal ha mga asawa raisam. Aun pa asawa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sung ni hibukit. Sung ni hibukit ando kaylo asawa ni hikarway sauda. Isauda puas kamatay sin asawa panagnan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah. Sauda kaylo in amin nag-ipat-ipat ha mga anak sin Khadijah. Namalas day sabi nga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maumul din nga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi, babae lang sin ulama, babae maitum. Misan nga na sauda, ima sin sauda maitum. Babae maitum, bukong ba siya na yung ginpaisan sin kaibanan. Na doon mayan kailo, iasawa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, misan pa na maumul din ka niya, hakita niya amuin, makapayakun sin mga anak niya kailo. Iasawa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sauda na hinang asawa hikarwa. Sakali, limugayman zaman, timaud nin asawa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di niya na kailo akon magkalin. Di niya akon magkalin matuin sauda. Sabsin di ko nakaingatan bang day nga sab kasin kabisyan sin Nabi ang uno ka bukunday sa maksudet tumin natin niya inamin di niya paglinong di niya pag-isipon lagi na hinikayan tataga umul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi bukun biya sin mga kaibanan asawa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam biya magin pa isa ni masin luparagbus. Sambil nakapikil in Nabi sallallahu alaihi wasallam pagari ni na magkalin hibugit niya na kay butasan niya na. Butasan niya na. In maksud in mga parakala mga pagbutas bukun amin mahinang nasasalaun. Amin mahinang na hati niya aib hambuk tau labi-labi bang guru. Labi-labi bang guru atawakan tau barkanan lang ya biyo langin asawa
Ini asawaru hikarwat, asawa hikatu atau asawa puun. Sablongnya simbe. Inian syara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di na tumahinang ay bisarahun sinta ulongnya o iban pisin pagkakurunia sa ibukit hikuan. Nag-asawa-asawa sa kali hibukit dek. Syara sin Allah ta'ala. Arakala, haparakala, haantara nila rin sila magsulot. Bang hapangatod sin tao. Bang hapangatod sin tao magtup in anak mo ustad. Iban sin hikaka dayang yaon hibabu dayang guru ray sa ustadya. Magtup sila long niya. Amoy ni subay biya ati niya maghambuk. Bang biya to subay sa magtup in anak mo general iban sin babae general. Ba't magtup military? Sibu-sibu karwa. At tawakan long niya in anak mo engineer subay sabihin tup niya subay sa babae engineer sabi siya yung profession. Damik yan in anak mo doktor subay sa makaasawa doktora. At tawa, lahat. In qadar sin Allah ta'ala yusin makaingat. Allah subhanahu wa ta'ala yung makaingat yusin papaghambuukon niya. Allah subhanahu wa ta'ala yung makaingat yusin papagbutasyon na misang babiding pagsaumbibi. In parakala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang painin na pangatod sin taulong niya magtuptod lang niya hiuto yaon iban sin asawa yaon sabihin sila sibu professional. Kita mo siyab doktor pa doktor iban doktora nagbutas. Kita mo siyab guru iban sin asawa guru resap nagbutas. Kita mo sabin anak yaon atin in anak mo yaon nurse in asawa yaon mastal nagbutas. Professional. Bang mo kita unwayron siya laon hatungod sinamin ini pulag-pulag tatabukon sinamin bulan-bulan. Sa arakala di magsulot. Di magbatok lupian hapangadatan. Ini ni karya sa tabiat si manusia. Misan pa isabin limingkat Miss Universe sa dunya. Bang isab di magtup iban sin anak mo misan pabiad din pangit niya. Nakaasawa tabi ada ko mayon nakaasawain anak mo yon. Biya naragbus kuutan tabi ada ko man yon sakali nakaasaw Miss Universe. Di magtup hapangadatan. Sari na long ten in-hal sinamin ini lingkat iban sin asal di na magtup sa arakala pangadatan nagbutas. At tawakan naghambuk isabin ibi babae lingkatan iban hiusog bukong maraw ragbus. Naghambuk sab naghupin paglasa iban sinhati niya pangadatan nagbatok liupian. Unim po sin sibu malingkat maraw usog iban si malingkat babae bang di magbatok liupian. Iban di magtup in pangadatan asal magbutas na dia para kalian tabiat sin manusia. In masabuta rin dito maksud natin ayaw mahinang aib. Iban di mahinang aib. Hambuk manusia saukat na siya kuro biugit niya unlong niya biugit pa sa usbis sa ron sin tao. Biugit lang niya pa sa sin iban kaguro. So ilang biugit lang yung mga asawa. Iya turi may ng aib. Syara sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Nabi sallallahu alaihi wasallam unding mga asawa na sung nahibugit. Bangko limiling si mga ini story si mga sahabat. Unding mga sahabat uwas asawahun mo sa tibugit da. Mayta. Sambilin Umar radiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu in anak ni Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, dia aksin Umar. Dia aksin Umar hipabukit in asawa sin anak. Hati na minukangan ni babae. Sambil nakabis sarakay in anak. Long sin Abdullah bin Umar, bang bukun sadya lang niya pagtaat ko kanama, hipabukit long niya ka kuin asawa ko palanya kalasahan ko. Kalasahan nin asawa niya yaon. Hati ko maray, kasusuwakan payab sin mata niya. Sa hipabukit sin ama. Buhitan lang yung asaw mo na ipus. Biyukit sin anak pagtaat hama. Mayta. Long sin ulama. Bisara sin tao in panud sud sin ukangan. Hapag hula-hula sin anak iba sin asawa. Mayta suway manud sud in ukangan mahipabukitin niyaon. Sabab mahi. Long sin ulama. Bukun deng ha mga katutupan tay maun sin pikilan sin kita niyo. In Umar radhiyallahu anhu raku ni anak pabukit. In amin unaukangan niyaon bang hawayrun kita niya sala. In Ibrahim alaihi salam. Ibrahim alaihi salam in asawa. In hambuk asawa iyat tuha Palestin. In hambuk asawa yari ha Makkah, Hajar. In anak sin Hajar hi Ismail in anak niya tunggalan. In anak sin Ibrahim alaihi salam kan sararit ha Palestin amin nabi hi Ishaq. Wala naglayo ummul iban sin Ismail. Namin si tamanin Ibrahim alaihi salam magliw madtumari pa Palestin pa Makkah pa in layo sin hula. Lakin zaman ito way mga plane, way mga sasakatan. Dolay sawang biya mga kura iban sin ini unta.
Pagbisita sin Maas maun pamakka, lukay 5 sagin anak, in Ismail man Ismail, taga-asawa, nakaasawa panagnan, deng mga bang sa Arab, deng doon dahakuan, hamakka. Pagbisita sin Ibrahim alaihissalam, miyad to pabaysin anak. Sa bu wala dunin anak. Sa bu wala dunin anak. Pagsalam sin Ibrahim, si mambag inuwangan babae. Long niya wa alaikas salam, long sin ini amin babae. Long sin Ibrahim alaihissalam, kayfa halukum? Maunin hal ni ubed din kon. Oy, nagreklamo magtuy. Nagreklamo magtuhinda. Way bihay nila niya sigpit kahalan. Long niya mas ko wallahi. Di niya kakilahan ukangan niya. Wala day sabi niya ni mas babae long niya. Ay mas susug lang niya. Kuna siya nama si Ismail. Way. Magtuy siyambag. Siyambungan sinukangan. Amin babae. In masusuk. Long niya way ngumi kahalan. Wallahi. Way bihay ni sigpit. Misan lang yan makauni susungit. Way ayat tulong yan imba na kulong niya biyan. Namasut, yat tulong niya, long simbasa ang galis naghanting. Bang matimugdan pa, ini kabuhian ng dagat, mga katut, tuhalaw tulong niya namingit, atau akan namukot, atau nanimbak, atau akan ununa. Na, in Makkah, malayo parakat. In kabuhian ng sinsaman na kauna, amin, bang makat, mamitik manuk-manuk, manglitag, atau akan, ini, amin, pitik kong simpana, mamana, mga, ini usah, atau akan mga hayop makaun. Langit tulungin ay tulungin ba na ku ay palang ri matung atas na sukay palang misang kami nakaun ay simigpit lang masin bay na ubi ni pasu be ni kwan ha long sin mas usog long nya inda bay taim ba na bumang makawi mari halikod ko ini bay tailong nya pasambi ka na patahan sin lawang niya bay tai pasambi ka niya in patahan sin lawang patahan lawang amin biya. Di ko kaya nga explain kanyo. Himaingat magbasa sug kapaman ni Rasan. Patahan lawang. Amin, aun waktu bang kausumuda lawang, pakabungko ko mga. Amin patahan. Sa bay tailong niya in banam. Pasambi ilong niya kanin patahan sin bay niya. Langi huon lang niya maas. Minig nin maas ti may kud mino. Inesap nagbalik man to pa Palestine. Na, pagdatong sin Ismail alaihissalam. Long niya, rangaon lang niya taon na misita marikato. Ang mga katubihan, long sinasawa, ikaw lang yung magmapwet ang lang kabaitan. Maas usog lang niya, puti na yung pungot, puti pa sambil pungot. Lang yan, maas usog. Iba lang yung tungkod niya. Nauno lang yung bisyara, long simbana. Na long sinasawa, long niya, puas bita kun kahalan na nga susing kahalan, tan ikaw ito pa, atin niya naman na mga ini maraunin masumbay, makaunbayan Maria, pabay. Iniyan kakulong niya, las, pasambihan ko lang yung patahan bay. Amin lang niya ining pagyang pasambihan po kung lang niya kuno maraw. Na, lang sin Ismail alaihissalam. Wala mo lang niya kiyakilahan. Iban, way nagpakilain maasyat. Tuhi, ama siya tulong niya. Uy, na long sin asawa sin Ismail lang yan. Na may tawin nagpakilain maas. Makato, ay, kung na siya nahurmat mi siya na kung minom tagpiyasong makato. In pag-iyanon niya lang niya pasambihan yung patahan bay, patahan sin lawang ini, long niya hipabukit kaw. Na magmaap kaw long niya. Sab magtaata ko kan ama ko. In pagyanon niya bukon marayaw in patahan sin bay ini. Hati niyari ikaw hikarayaw ka ako. Magmaap kaw lang magbutas kita. Ibrahim alaihissalam nabi. In anak niya nabi. Nanudso din Ibrahim alaihissalam paparakala sin anak hipabukit tinukangan. In Umar radiyallahu anhu biyat tuday sab nanudso da parakala sin anak ipabuhit day sabin ukangan. Mahi, sab sindi hikatup kanila. In parakala ini mga kamasan, masabot ko ito sambatan na bukun in ako ng Hindu, bukun uno bang uno sabin uno kaku, aga may Islam tahan ko'y pasampay. Arakala konsum ko ni sasab na yung kita niyo manusia, lagi umat si Nabi sallallahu alaihi wasallam, magdusain tiap-tiap, den kato tanyo tiap-tiap adlaw. Arakala isurang kato tanyo makarugtul, in masabot na mo ini, aminin ikaw ibang sinaku makad kita syara. Bang auneng ka tu tanu kimuk dan sibuk dah guru sibuk dah master hi engineer hi doktor na manusia. Apa ko rima ba manusia. In parakala paglaki bini maglugay in kahalan hatat kala magbatuk liupian. In pangaddatan sin tiap-tiap manusia naghangkabay. Nabang yan limugay na
adlawan, pabulanan, patahunan, amuin long sin bahasa magwa ning kolor sin pangaddatan arakala dain doon nari di mag amin hati-hati iwan halom nadya sin amin nagsisiruong long sin bahasa sub. Di na maingat umuyom hi asawa pabanah daing hasab sin pangaddatan kikita habana. Di sab maingat umuyom in banah pa asawa daing hasab sin amin ngi amuin pangaddatan kikita ha asawa. In kahalan ini iubatan sin agama Islam. Iubatan sin agama Islam in tabiat sin manusia amuin magad pinturo sin agama Islam. Hindi magad pinturo ha agama Islam. Dengan Quran iban sin hadith iban amin bitikan sin Nabi SAW hal pag unay-unay sin do maglaki bini di tatu mablim. Arakala mahunit turi sa bilukunin lukan. Atau mahunit sa bilukun namin tangkal sin nambuk tao yun in tabiat niya. Hapag katausog niya bang siya tausog pa uno-uno bang sabihan samil pa bang siya Arab na mahunit tudlokun sinakama. Misan pan anakun sin kayo da mabiasin basi. Gabay sa basi bang amin ini hati niya ini anakun sin kayo makadlumukun may sa lumunok. Ampin pangaddatan sin manusia. Aundeng nga mga pangaddatan sin manusia ang pamuna hinduan. Bang natugsukin na bautot niya bay tantakaw di mabaya makad. Hikamatay. Di tay maun may ta sabsin nabi sa kulong niya anari. Ina kami Islam day para magkita da ko na hikmat in pagpasampay. Bakit bang bukon aun waktu mapait mo bang makinam kinaman mun syara sin Allah taala wala kaun miya makad kani mapait deng ha palia. Mapait deng simpitawali. In hal ini in agama Islam dihilan niya halga in hal sin pag-unay-unay sin do maglakibi ni karna hikarayo sin society. Sabab in society pag yun sin basa mujtama compose siya ini sin mga manusia iban compose labi-labi in manusia day nga usog babae damik yan in usog babae di day sa bukumo bang bukon deng haina iban sin ama. Doon haina iban sin ama deng hapihak kababaihan iban sin pihak kausugan. Bang pia paghambuk sin Allah subhanahu wa ta'ala subay maaw pagliling sin usog piun niya in maasawa niya babae marayo pilihan amin karna tumanggung jawab sin parakala sin pag-agama Islam iban pagtaat ni habanan niya iban sin pag-ayupot pagpayakun ha anak mabula sagdon kaniya damik kani sabin usog amin subay lilingon sin babae bukun ni sabtug pa na saukat hati ni maraw ragbus saukat na mga nakagraduate sin unong na course atawa kan long tabarkanan atawa kan taga-arta atawa kan iman sa sakatan iman sin uno pa sambil arakala inikita niya taga sa sakatan jet plane magdakan maglupad pata simbulan mahal ka yadto kaniya manghatat kalain usog yan wala nagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan bukun siya responsible long sin bahasa Anggalis responsible husband ha anak asawa niya in mahunit wayrun dapus katan sin pangarta iban sin lupa ragbus iban sin katan mayta sabab mabulak da kamu karna wala kamu timinggil haunin syara sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah subhanahu wa ta'ala siyabut niya katu tanin asal sin manusia. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah من نفس واحدة وخلق منها زوجها لنكسن الله سبحانه وتعالى وكم lang yung mga manusia kabuwa kamu patuhan ni Rabbul Alamin amin nagpapanjari kani dahil no pipanjari manusia puasin pipanjari sin Allah talin Adam impangin itu Adam in manusia din kan Adam in Adam min turab lang sin Nabi SAW in Adam pipanjari sin Allah ta'ala ringha amin ini kuan lupa sa inkatan manusia gimwa nabula sa din kan Adam may tareng kan Adam sambil asa wareng kan Adam long sin Allah subhanahu wa ta'ala o kamu lang yung mga manusia kawa kamu patuhan ni Rabbul Alamin amin nagpapanjari kan ring hambuk ginhaweng karya sali sarta in asawa niya yan din doon pia panjari ring hambuk ginhawen din kan Adam wala pia panjari sin Allah ta'ala in Hawa amin kiyawaan siya sin malaikat lupa dahil dunya ini biya sin kapapanjari kan Adam la ngiyanan siya Hawa long sin bahasa Arab ngiyanan in anapu na to Hawa dahil kalimat Hawa
Kiyaw asiring word hayat. Hayat, kabuhi. Atinin Hawa, na form siya hambuk manusia, kiyaw siya ring hataubuhi. Isyo, Adam alaihi salam. Adam alaihi salam. Bunalim bisara mo yung tondeng kanadam, dungog ko sinadis si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ya Abu Hurairah. Long sin Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala istawsu bin nisa fa innal mar'ata khuliqat min dhil' wa inna a'waja shay'in fi dhil' alahu. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat si Nabi Hurairah. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pagwasiat patumtum kamu tud marayaw hakababaihan niyo. May ta ya Rasulullah sabab long niya. Sabab in hambuk babaian piapan jari siya rengha gusuk. Maksud din dito Hawa. Amin apu sin kita niyo. Sabab long niya in apu sin kita Hawa piapan jari rengha gusuk. Nah, long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam indeng habi sabingkuk-bingkuk na gusuk. Amin nakarapit pataas sin gusuk. May pasal luk siya maraw. Amin dapit pailuk. Ampin nakarapit mari pababa bedag bus bukun na tuod siya kaluk maraw. Miyo muntul-muntul maluay mo na biya. Ini hiluton bang biya mga hiluton, muntul na siya. Long sino ulama, in maksud sin Nabi sallallahu alaihi wasallam istawsu bin nisa'i khairan. Istawsu bin nisa' long sin Nabi sallallahu pagwasiyat patumtum-tud kamu marayo. Ha mga kababaihan nyo mayta, pagpatumtum kamu daran ha kababaihan nyo, sabab daran magkalupah, bang yan dumatong in adlaw, amin pagdaratong simbulan niya, maksud dito yung pagduruan niya bulan-bulan, wallahi mapasok sambil niya. Di da maingat makapaham, bang amin dahon mabisyara siyab sindukal niya. Iban singi, simparasan niya daran na jadi rukalan. Nah, patumtumin yung raran, ando ayaw ibut kayo. Misan pa'y sabin kaunan, sin ikaw rumatungin kahalan mo tiap-tiap bulan magpaso. Di na maingat ini humati ha, wana. Di makarungog-dungog bisyarasin ba na kalitan sab mayta, sab singi parasan ni maranin dukal niya, papanan niya. Pagsambong sin ba na dukalan day sab di makahati ha asawasin uning kahalan, ingwa nilong simbasa siya mal magbuno. Ingwa ni hati niya magkalo. Nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam istawsu bin nisa. Pag nasihat pagpatumtum kamudaran haka babaihan numayta sabab long niya in babai in karya sa linya piapan jari sin Allah ta'ala ring hagusuk isyo sin Adam alaihi salam. Nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in akal nila yan ibang sin tabiat nila yan tabiat karya sali in tabiat sin babai biya tabiat sin husuk amin haunu sila piapan jari karya sali. May, sablong sin Nabi, in sa bingkuk na gusuk, sin manusia, amin nakarapit pataas. Nakarapit pataas. Bihan lang niya miyamakan din tabiat sin babae. Bihan miyamakan. Tabiat sin babae. Amin subay piatumtuman, subay siyasagda, subay nabang di maghati, in tabiat sin babae, man tabiat sinusog, tantuhon mo. Higuro, kita mo maiyan na sintaw lang niya biyukit na sabi na siya, o siya tumanglag na isabdo kaing. Tapi mayta, di magbatok tabiat. Sabon tabiat sin babae, amin di kahatian sinusog. Ingwa niya magkalo, ingwa niya ri maghati, ingwa niya magsain. Mahinang fitna. May tabang guruin magjatuha biha ini. Maglupad in suy-suy sambil pasiring langit. May in mga tao tagakawasa. In nahinang mayul, in gubnul, in katan. Pangmuisab kitaon. Pataw day sembia mga tabiat dakuman yun namin. Duwaing pen in hasawm sin table. Duwaing pen limilung kudhakid. Duwaing pen biya mga ini kadtuon kamaapan da kuman mga kamaasan ng kalasan. Sabang kanganan guru. In magjatu biya ini baitan takaw mabias. Misan namin wayun na panudsod nila haunin piyagsababan. Sin guru iban sin asawa ni nabulak. Mahinang bisyara sin tao kata. Sabang bukon da asal na saan lang niya.
Mahinang karyas, mahinang biya normal. Asal daan lang yan, pasal may ta. Yung sila nangyari pa may ngat suluton. Uy na. Tabiat sin mano sa imbiya. In hikayan na mo habi kamu kausungan, hibalik na mo pa hadith. In Nabi sallallahu alaihi wasallam imian, long niya pag nasiyat kamu marayaw, haka asawahan niyo mahi, pasal in babai, piapan jariring hakusok, in sabingkok-bingkok na kusok, sin manusia, akan ninusok babae. Amo lang yan nakarapit patas. Miyama ka rin tabiat sin babae rin doon. In maksud din dito, in biya katu tani o kamu mga ama, kausukan katutay manghuran. Ando hatiin akamam. Sabab, ikaw in magpabuntol sin tabiat niyan pahikarayaw sin pag-akama. Nabangbat sab di isab siya maluk, sin wasihat, iban sin patumtum, iban sin pandu, sin akama, na rin doon isab sandi kita magbatuk liupian. Doon isab sandi kita mag-amu. In biya kamu, magpatumtum, sin uning kihati-hatian maniutiyo, iban mabaya buntulon in tabiat nabibingkuk kini. Mabaya buntulon, paamuhon, in pagsambahayang, in pagpuasa, iban sin pangaddatan, iban sin pangaddatan magdaigbay, iban sin pangaddatan, amin parayaw mo, in pangaddatan sin ikaw na hinang amo, iban sin amin bata mo, ipatan halom sin bay, bukun santon ban niya ka. Daha magsombibi, karena niat mo manusia, misan pa kamu bukun magtaymanghud. Niatun mo manusia, misan pa isa bukun mo lahasya, manusia. Lagi bukun mo banya ka, wala mo nabi. In hal ini, amin tabiat yaun, hilot-hilotun siya marayaw sin akama Islam. Amin yan kay mo yakaw usog. Amin yan kay mo yakaw ama. Amin yan kay mo yakaw bana. Hilotun mo siya sin, amin hikarayaw, hikabuntul sin tabiat bingkuk yan. Haraakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang siya makad sin hilot marayaw long sin Nabi stausu, pag nasiyat patumtum kamu marayaw, bang siya miyakad myuntul, siya na yan in sarew-rew babae hadunya ini. Siya na in sarew-rew babae hadunya ini. Nabang isab syari makad, magmap komisyan da kani sa anak gubnul. Amin mabasa sa dyan 5. Bang kumaun, iwan pa sin pipintahan pen mga ini kukko, iwan sin 5 bihan, sin pula kadung ununan da jenis warna, karena biak kaki rayang-dayang yaun. Bang isab ko ri makad pandu sin akama Islam, misan pa isab ko ay ng Miss Universe magmaap. Matawad pa isabin babae hadunya. Amin hikarayaw, pa mga tao nagmarayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kita niyo kausugan dia amuin narak kita niyo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam magpatumtum haka asawan sin kita niyo hari pa mahinang amin inihati niya discuss na jalom sin pamaybay. Discuss na dya. Aun waktu isab patumtuman mo in asawa mo, uy na maingat pa rin kay, mo siya ning problema sin kausugan. Hangkan kamaw muhan yan, makita kau kakak dayang ustaja, tabi ada kuman niyaon, mabukain usog sumuok. Maita, uy na, kita longin nasihatan. Iban biya mahanggaw bihan. Mahanggaw. Nari ko sab kay ngatan, Allahu alam bisawab. Bang mahi. Bang mabungis kay kakak dayang, hibabu dayang, babu hadji dayang, atawa yung dayang isu na yaon. Bang mabungis kayo, mabukain usog, atawa kan ilmu niya. Amitin biya mga kihali. Arakala lang niya, biya mabukain usog, sab di matup, iban kabana mo, ikaw imbana siya karin numasyat kay mo, asawa. In Nabi sallallahu alaihi wasallam, indiak niya papagwasihato na lang si pamaybay, inbana, biya kato tanyo. Inusog. Sa Nabi haon, kakitaan mo, subhanallah, mataudnin kaanakan na to kataw tay manghuran, amuin nagninikab, nagtatamong sin itom na nga di marayaw. Na kailo silang labi maingat ting hakausukan na to. Ang kansin magpatumtum na biyon kababaihan, inhi ka deal ko encouragement, kausukan, ando kailo. Bunal na sa in pagpangadji, pag-iskul, para kala dunya, daakan. Sa ayaw mo kalupay, in pag-akama mo. Longsin Allah subhanahu wa ta'ala, wabtaghi fima ataka Allah dunya, wabtaghi fima ataka Allah darad
Long sin Allah subhanahu wa ta'ala hangad hula talong niya hangad hula ta pa Allah subhanahu wa ta'ala pangaywa in unin dirihil niya kay mo diiki hikaray ha dunya sa ayaw mo isab kalup long sin Allah subhanahu wa ta'ala hangad hula ta pa Allah subhanahu wa ta'ala in amin tatabukun hiril kay mo sin Allah ta'ala amin daral akhirah wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya hangad hula ta pa Allah subhanahu wa ta'ala pangayu akane in huhulaan mo hadlaw akhirat daral akhirah ay mo siya blong kalupahi in amin parihalan sin pagdunya hindi na ka mag-usaha hindi na ka mag-school hindi na ka la in maksud din dito bangbat sabdakan sin agama Islam lagi siyabot sin Allah ta'ala in ilmu dunya iban pag-usaha dunya hipahinang sab sinyari sab ko dunya ando kay luwir ni susungit kalagyan in mag-usaha kalagyan in mahinang ko professional kalagyan in mahinang ko ini military kalagyan in mahinang ko uno-uno na para kara dunya in maksud dun ayaw mo kalupahin yung pag-akhirat mo ayaw mo kalupahin agama mo sab may tabang ko na hinang usog biya kato taniw ando kailo ikaw tuan in magda pag anong padre di pamilya ikaw in magda sin panji mag-uhan halom sin pamaybay mo ang kaninda akan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in papagnasihatun bana usog pagkaasawahan hasupaya atin ya in tabiat yaun amuin muntul siya harakan sin Allah subhanahu wa ta'ala damikyan biantog sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga kababaihan sin kita niyo in sila ini amuin hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala pagtatauan sin binhi iban pagtatauan sin uning sekreto haantara sin dua magtiaun long sin Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha long sin Allah subhanahu wa ta'ala siya in Allah subhanahu wa ta'ala nagpapanjarikan yudeng hambuk ginawang karya sali in kamu kausukan ya Adam wa ja'ala minha zawjaha piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniyo kausukan amuin mahinang nyulimbang kaasawahan nyo ring hambuk ginhawa amuring kan Adam alaihi salam hasupaya aun kahanong sin kabuhianan ni ruun hapag unay-unay sin ikoy may sinasawa mo ikabayta mo kanin di mo mapatut hibayta mga tao ika voice out long simbasa ang galisin problema halom sin daghal mo sin hisin tawya mga kayasukalan mo kyarukalan mo lang way sabya sin kankuan yaon magfit na magbiya ini sin inako biya ini sa kalisin wayron kun nahinang atawakan tukurun ako atawakan biya ini bihaon in asaway sa baba ipilihan may ngat isab tumay mabisara iban may ngat magpatumtum kay mun hikayan ay na makaulang arang mag-aatay sin yan fitna sa yan lang niya saitan saan mahinang siyan ini ipagmasukal mo sadya masakit sadya ko siya banghat bisaran pasari naman to di dan hikaon hikakaan sin pangatayan sin usog sabhinangan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala limbang amuin amin hati niya mahinang hikahanong sin pangatayan niya roon ha asawa niya yaon iba sin dagat sin kabuyanan nila marayaw dami kanan Allah subhanahu wa ta'ala imyan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna in sila yan hati niya shield niyo long simbasa nga atawakan lang niya ini tamungon pag panamong sin kamu rami kanin sila panamong desab sin in kamu panamong sin sila in sila panamong sin kamu long sin hadith along sin ayah hunna in sila yan panamong sin kamu dami kanin kamu ray sabihan panamong sin sila imaksud dito mag-ubat iubati sin uno para kala haantara sin dua maglaki bini sambil mabula asag dendong kanila inamin panubo dami kian mahinang ubat in hambuk pahambuk sin wasiat patumtum piatumtumi na in mga ini hikaraw sin pag-agama. Iindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanong kausugan. Indakan. In bukunin maksud hati niya in ako wayroon na turbi mga lilingon di kako hati niya mga problema at tawakan ini usog jato na turin biya mga kamo ini. Bukun. Manusia in kita. Sa unin siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala. Unin siyabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam patumtum. In manusia magkalupa. In manusia magpakalanggal pardusahan. Misan pa'y sabin guru, misan pa'y sabi siya manusia na atin niya manusia. Magpakalanggal, pagkalupahan, iba sin
in agarun na tuunin syara. In sabbutun ko ini, aku labi-labi paranku, in mapatut, subaitud, himinang kaniya. Saan ay hikayan ko, manusia. Kita niyo katan, magad, harakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan harakan sin Allah subhanahu wa ta'ala katu tanyo, in dihilan sila halga, in kaasawahan sin kita na. Tanim babae, iban di mo siya hinaun. Di mo siya hinaun hatao. Di mo siya hinaun hatao. Amin di mo higwa in aib niya. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, askinuhunna min haythu sakantum mi wujidikum. Demikian in mga kaasawahan sin kita niyo, di mo siya hinaun hatao, iban dihilan mo siya, amin hati niya, in maksud dan itu dihilan mo siya, place. Amin tempat, pag iyanun biya na sin habihaun long tabay. Hari maka-afford long simbasa ngalis, di makakaos, sinusog mamibay ka niya. Di na makajari mag-asawain usog, sabdi makakaos mamibay. Ando kaylo, in bihaun, aun mga bay, rento aun, amin hati niya, rentahan mo, sambil mahulog na mahinang nakay mo. Sambil in bihaun, pautangon ko, busan ka sinbi mga, yung uno-uno na rin di ka, kaya ngatan mo yung mga pag-ibig lang sinbasa, yaun, ini hulog-hulugan mo mahinang siya installment sakali, ini sambil pila tahun kay mo na. At tawakan, in mababa na to, magrenta bay. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, askinuhunna min haythu sakantum mi wujidikum. Long niya, bayi niyo sila. Haun isab kamu, hati niya, in miyumutang pamaybay. Hari hindi ning kakausan sin ikaw, sin kamu kausugan. Amin pagano sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaminsan, in Nabi sallallahu alaihi wasallam na asubo sinambuk, sahabat, Muawiyah bin Haidah. Long niya, ya Rasulullah, ma haqqu zawjati ahadina alayh. Long niya, ya Rasulullah, unin hak sin tiap-tiap asawasin kami hakamu. Artinya, bang maka tu ya Rasulullah, unin hak sin asawah dun habanannya. Dun habanannya. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in hak daing hama hak susukutun sin asawa habanannya. Long sin Nabi an tut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza kasauta aw idza iktasabta wala tadribil wajh wala tuqabbih wala tajhar illa fil bait. Kita amin tarbiyah sana imbunal niya mataud ding ka tu labi baran kuyat tu bang biya mata tetap tabun biya agun nagpakalanggal si namin hadith si Nabi sallallahu alaihi wasallam sa may ta manusia. Nduk kay manusia. Bukun kita ini malaikat, bukun kita ini santo. Minsan ay sabihin pari yaon nagkahinang santo yung kaibanan. Yadto mga nagpakapikitin luparakbos nila habatikan yadto na manusia. Piyagkanganan namang in the Saint Peter, in the Saint, tanya santo. Maka to, mulia mga tao. Sana kitaon mo isab sila bihaon. Mulia isab halom simbahan nila, kita mo siya maning kaibanan, taka-asawa mga. Kaibanan, taka-anak mga bay asawa. Sakali sintaw hurusun bihan. Kita sintaw santo yung mga biyat to. Sana bukon sila agama Islam. Kung sila agama Islam. In Allah subhanahu wa ta'ala raak niya katutan ni magmabuka kaniya. Iban makadha Nabi sallallahu alaihi wasallam suntuan. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab ni hatawit tu nga subu unin hak sin asawa habana. Long niya mula-mula. In sungitan pakaunun mo siya sin unoy sabi ni susungit mo. Kabaakan mo tatin niya pagkaun. Damikyan papagtamungun mo sila. Din sabing kabaakan mo kakausan ni pamikan ni pagtamung at tawakan dihilan mo sila sinunin biya mga kiyabakan mo usaha. Iban long niya ayaw kau bangsa pantun niya maaunin pagdiscuss sambil lumagguin para kalah antara sinusog iban sin asawa niya. Ayaw mulong niya pasakiti hati bayhuan niya. Maka to ay mo baka ha. Ayaw mulong niya baka. Pasalin ba ibang nabaka iban katan manusia. Bang dimagpakimpadli masinambuk tau pa bayhu sinambuk tau biaba mo yung dignity niya. Biaba mo yung kamurahan niya. Biaba mo yung kamurahan niya. Ang kanan inapasin tau magtuy bakahun. Magtuy biya paaluman paaluman yung mata. May ta. Sabin tibayhu ani rinding kabibiasan. Duning kabibiasan. Nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ay mong pasakiti at ini ay mo lang yabaka ha.
wala tuqabbih. Iban ayaw mo tuod pag iyanin asawa mo yan pangit. Subhanallah. Bang mo iyan pangit. Tabi ada kuman yun. Misan pa in karya sa linya. Kaya iingatan niya, habaran niya. Bukun siya sin lingkat sin mga kaibanan babae. Mismo habaran niya. Amuin. Iaamin niya sin insya. Mismo habaran niya. Iaamin niya sin insya. Bukun maraw babae. Sa kaliruhunan mo pa isabihan nun, pangit mo inilang yung kedup, dagbus mo, ekoragbus biya ini. Inpang na naman yan, maraw pa siya miyatay na. Inpang na naman yan, biya sin, sa kaula-ula hayop yung pangatod mo kanya. Sa inmaksud hati niya, supaya bukunoy sabi mga masakit, sab na may pusot damdamin, marunong masaktan. Misan pahabiyad tunang kita mulu paragbus niya, bantu ka na matubya, kaulong murang dagbus birad dali. Banglong mo ang palimingkat kay mo na, misan pa birad dali, ikato kay mo. Malingkan biya marang mo, kitaon biya, makaludok-ludok day sab, tabiya da kuman niyo. Siya na, in maksud, in kama Islam, nangubati, sin mga biya ini pangadatan, amin aun, hambuk manusia, usog, biyad tuun nin asawa niya. Sa mulyahun niya, sambil pasakitan ayaw mo siya pasakiti hati bayhuan, damikyan ayaw mo isab siya pasakiti pangatayan, amuin maraw pasan siya piyamungmung mo nalaka-alakan, ang iyanon mo siya pangit, subhanallah, riya matay ma. Gamo pa siya iyan na, kanda sa kawin nilang niya, adat mo sabang mo iyan pangit, maraw pa siya miyatay na. Yun pang na naman sin babae. Na, long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam damikyan dengan mga pangadatan amuin di iyadto hipahinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ha hambuk usog biakato taniu long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala tahjur illa fil bait. Ayaw kolong niya lumayo daing kaniya bot malaingkan doon sadya ka mo long simbay niyo. Hati ni bang biya mga maglayo na bilik sadya. Magbutas kukulangan. Ampain magbutas bay namo siya ning problema sindi kato. In maksud sin hadith, in maksud sin Nabi sallallahu alaihi wasallam nag-ubat sin nami sakit pangatayan. Bang biya mga longta nagba libis sara, nagsakit pangatayan, ayaw ka mo maglayo. Amuin magbutas bay. Magbutas pangatod. Sarang nasadya magbutas hati niya kukulangan mayta. Sabab in sakit pangatayan iban sin pagbali antara sin magtiyaon lumabay ra siya diyaman. Bang mga parakala, nagjato si Maynat, lumabay rayan si pagpuas mataso ka, pag inisambil pa, limid mataso ka. Pag mahapon, magdayaw, mayta. Sab na kayo wakto na pag-ali-hali, ando pag pino-pino sindo magtiyaon. Bang bialong tanagbali sindom na magbutas, kukulangan sindom, pag may nata ito na timplahan na sinusugin asawa, ataw kanin asawain babain ba na. Na magbalik na siya pangatayin. Ampain maglayo, magbutas, magtuybay. Inbunal niya, di tama blame. Bang aun nagjato daing ha muslimin. Guru bukun guru. Professional bukun professional. Military bukun military. Himagbibingit, iban himagpupukot, iban sin magditimbak ista. Iban sin asawa. Amin nagbali nagbutas. Sambil nagduwaing bay, inyan arakala. Sambatan, ini parakala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang hatat kala ri magbatuk liupian in pangadatan tabiat sin usug iwan sin tabiat sin babae. Di tad to mablame. Sa iubatan ni sin agama Islam. Hatat kala makajari pahati ni ubatan makajari pad turahun biya mga inhi pagsabar imbiya mga nagliw hilalawngan wala na nagamu hapang dungog sin ba na imbis sira sin asawa ramikyan biad turay sabin asawa, wala day sab kiamo, himbis siya rasin ba na, ando bang man halom sin bay na. Mawut sambil, tumatas na patuadlaw. Puasin tuadlaw, dagbus, bukon na matanam. Amo hindi na makapagbisara, in asawa iban sin ba na halom na sin bay, yaon da nagsasaw tinuanan ka ilo. Inyat to, in Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyabot yad to ka to taniha supaya ka ilo mahinang, amuin ini ubat, sin amuin pag-unay-unay sin dua maglaki bini. Damikyan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam
nang hindui ka to sin amin hipala sa in asawasin kita niyo. Iban dihilan sila halga amin halga karena maulung kau kaniya bang sapantun niya magjatuim biya ini bihaun lagi bang mga taka-anak. In Allah subhanahu wa ta'ala piyapan jaren niyan haut pangatayan sin usog iban sin babae ha puas amin kapag hambuk nila puas nagtisa nagkawin long sin bahasa long sin Allah subhanahu wa ta'ala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala dengan mga tanda kakawasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala o kamu mga kausugan amin piapan jarihan niya kamu Allah amin piapan jarihan niya kamu deng harin hawabaran niyo kaasawahan hasupaya tumunong in pikilan niyo iban dumayaw indakan sin kabuhianan niyo iban humanong indakan sin paglakibini sin kamu doon kanila haasawa niyo wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah puas niyo kailu piagpasihilan sin maas mo iya ikaw usog matto pa kababaihan sambil naunin pagturul tayma sambil naunin pagkawin ha hotel na kaiban sin habay haantara niyo ikaw iban sin asawang pipanjarian sin Allah subhanahu wa ta'ala mawaddah amuin pagkasi paglasa wa rahma iban sin pagulong aun waktu in lasa magka-expired siya. In maksud kasad sin magka-expired, bukong siya ito magka-expired lang, ngeri na biya mabalik, di na biya mainom bang pamakon mga ubat. In maksud magku-in lasa. Magku-in lasa, hatat kala, di kaamuhan suara, di kaamuhan templada, intay nga sinusog magdungog, gaunin bisyara sinasawa. Bihad turay sabin asawa, in pagkarungan kaptangan deng hausog biya bukun na matanam in gua niya aun maniyo tiyo pagdiskas biya magkuin paglasa sa bukun sadjalasa in biutang sin Allah subhanahu wa ta'ala hapuas pagkawin naghalal kawin in usog iwan sin babaik biutangan pa sin Allah subhanahu wa ta'ala antara nilian puas sin lasa amin pag iyanon rahmah pagulong bangki mo in lasah, sin usog asawa, in asawa pabana, aun pa'y sabihan nakapin ulong. Kadto ikuno bang biya sa pantun niya duwara ni halam sin bay. Kimo in lasah sin asawa, habana sab sin aun kita biya ini biyon karugalan. Sa di isabihan makatahan in asawa indi niya kaadjalan pagkaunimbanan ni rumatung. Sab mayta. Bangki mo inla sa ando kay lumpay sab nakapin ulong. Misan dakuan pa kaon na kaon kaw, misan biya mga maghantak na sinlay magbutang biya na lamisahan. O sam pamig, yaon pa sab kay ulong. Sab mayta. Di sab makatahanin asaw makatudhaba na nagkukulong na sinapdi. Amin iban sin pag yan lang bahadya na kumisan dakan lang natubag na rin doon. Ito buko ni sab. Sandakan lang mga rin na kumakaon. Amo na yung top niya siya nakal mo yan. Kung maway biyat to sana in Nabi sallallahu alaihi wasallam da dia akin biya kato tani kausukan nando pagpatumtum amin bis sarakab tangan mo yan bihan makaslaka ako ay ko magbihan mangiyan baitanin asawa amin iyanon mo kumisan da ka nawugtang na laglag na sa laki na sahut inila yung san makan di makakaunit na kawadyan di isab ayaw iyanon sinusok ay ko magbihan bang kauriw galan ka ako ando ay mo jak parunggoy singkab tangan biyan sab mayta bukun yan mapatut iwan muslima kaw ibanin ikaw yan. Nagmamubuka kau pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsasambahayang 5 waktu. Nagpupuasa Ramadan. Bang makaos magdaik haji. Intakarta magzakat. Iba sinhinang ibarat sunat pa biya ini. Ayaw mula mura ning kabtangan mo mangi. Hahal yan. Bang kauriwalan ka ako ando kailo na mga eko kamapan kayo. Bang wala mo kaya sulutan ning kabtangan suara riwag mo rin ka ako. Ato wakan kaul ini kidjut kahibal kaul piil ko biyan bukon maamu kayo mo nabay tayo na dya ako. Ampain iyanon mo kusda sukna iban sin katan pamungmungin
In natuktok na ko masinang ang kalaban gilit. Nabiya buko na siya mapatot. Misan pa siya biyad din bana. In asawa ramikyan asawa. Bang nagduwal nakamburda ando kailo na. Iluwak na dya siya nabiya silent type long sin basa. Amin di na sadya ini magkahinyol long sin basa sub. Nadya magkahinyol. Tumakad na dya sin biya Asian biya mga umatud maraw biyan. Amin po sin tiger loko siya to si mga siya sin uyom. Arakala nagkalo nagdiscuss sin may naat. Naghapdi mayan si mataswa nagsaurat yun na maroon yung pag-uyom-uyom. Inikayan siya nambok na ikaw siya isab tutudasan na biya inikaw isab kain na. Ang siyab sinasawa ulam mo isab lang niya wala mo ako mga piyansin. Arakala po sin pagpansin niya to na magdayaw na pangatayan. Ando kayo makapaghambok kulambo na kayo sin biya mga room. Di na ko hagguton sin biya hanging amihan lang sin bahasa ini Tagalog. Ini mga kamasan kalasan. Dakan sin Allah subhanahu wa ta'ala katu tanyo. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika la ayatin liqawmi yatafakkarun. Bangsad jahat long sin Allah subhanahu wa ta'ala. In mga pakaradyan ayat tanda sin Allah ta'ala kakawasahan niya. In pepanjaran niya kamu kaasawahan niyo supaya rumayong pikilan niyo rin tukan niya ba inibiyakan. Pepanjaran pa kamu sin Allah ta'ala paglasahan tar ini sin pagulong. In parakala yan katan. Inyan long niya pertandaan sin Allah subhanahu wa ta'ala maha kawasa makakaus. Bangsad dyan napikil si mga tawarakal bayan budiman panday pandikal. Na long sinambuk ini magdaraman Abul Aswad ad-Duali siyabut niya indaman ni asawa niya. Long niya asawa niya khudil afwa minni tastadimi mawaddati wala tantiqi fi sawrati hina aghdabu fa inni wajadtu al-hubba was-sadr fa inni wajadtu al-hubba fi as-sadr wal-adha idza ijtama'a lam yalbath al-hubbu yadhhabu. Long sin magdaraman ini long niya bahasa Arab. Lenga ya asawa. Long niya kawain kamaapanku dengkaku. Hasupaya long niya biyan magbutok marayaw maglugay in paglasata. Ayaw mo sadya kulo niya pagpamungi sin kabtangan mapangkal bukun maamo halupan ko. Hawak tuwa kuriurukalan sabab long niya. Pagkabaakan ko hapangatayan kulong niya bihan inlasakay mo. Banglong niya maghambuk in waktu sin dugal ko iban sin paglasa. Malawa lang niya maraog inlasa ko sin dugal. Hatat kala amuin bang mo ko pagkapamungan simbi ini kaptangan bukon maraw harong pangdungog ko. Mga kahalan ni mga kamaasan kalasahan. Amuin in Allah subhanahu wa ta'ala ubat in agama niya harakan pag bay-bay iban sin ini hati niya long sin basa pag unay-unay sin dua maglakibi ni halom sin binaybayan nila iba sin anak asawa niya. Habi ini kahalan in Allah subhanahu wa ta'ala riak niya kita niya para magsombibi in kaasawahan sin kita niya. Sombibihun mula sahun min asawamu hakadar amuin hikatub lasahun iban hikatub kaniya pag-addatan iban hikatub isab kaniya hikatub hakadar katutupan kaniya pag-addatan hakadar katutupan isab kaniya lasahun long sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ibandahan niyo sila long niya magsombibi, maglasah, inkasawan niyo. Dahan niyo sila long niya, o kamu kausukan, dahan niyo maglasah, magsombibi, inkasawahan niyo long niya, hakadar katutupan kaniya. Iban hakadar amin kabibiyaksahan. Harakan sinagama islami, mana sil ma'ruf, amuin had biutang sin Allah ta'ala, ring di, tub-tub maun. Ayaw mo isab paliuha, amuin lasahun min asaw mo halasa bukun na karna agama islamin dagbus niya. Hakarna sin lasa mo nakalandu kanebang mangayu. In asaw mo sin pag-atal.
Iban imian long nya ilang yarang di ay na ay mo akura kasin pagtirungan siya may ta di lang ya mo inlingkat ko mga minha mga biyan nabukun na ako malingkat ang pangatod mo in mapatutlong niya supaya malingkat ako daran biya ko mga badyo spaghetti man sin mga magira ko manimbi mga hukot niya yaon ataw mga bangbukon manipis ding ha spaghetti sutanghun amin hukot ni para ko man sutanghun yon nipis inya tubo ko ni sab mapatut ataw kan mga yu simbi mga long sin Tagalog luho. Amin bukun na mapatot pangayon, sambil pangayuan kau sin kita habagay niya. Long yaon bagay kulong niya asawa sin general, bagay kulong niya nakaw na sakali na kaban na biyaon kuan, kita kulong niya rin, ngalang ni rendi lang niya bugat 2 kilo. Indian sipak 2 kilo. Long niya namin gantong lig niya 2 kilo ibantunga. Inamin biya mga ini hatay nga sin ha. Sambil lang yung paipon niya, ini bulawan kata, lang yarang bihi sa bako bihad to. Matay no, sugaram na ako. Matayin ba na? In pagyano sinaga man sila muashiruhunna bil ma'ruf. Daha sila magsombibi. Haamin katutupan kaniraakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-addatan siya, haamin katutupan pag-addatan. Iban dahon lasahun mo siya hakatutupan lasahun. Bihatin pagdaha kaasawahan sin kita niyo. Sambil ha parakala pangarta amoy nin babae umusal sin usaha sin banan niya mula-mula subay in usalun niya bang siyuku kanaya sin banarang inin kay mo na unuhun mo na ay mo man sa bati niya hinangayin para kalayan hipagmaasiyat pa Allah Ta'ala sa bang batsab usalun mura in 2 milyon yan dihil ko suku mo habaran mo ipamita mo pagkaun uno bulawan iban pabaran mo para kala mo na ampain ini lang niya tauan in 4 milyon nila ngarang tauan inyan na pangarta sin kita uno-uno kalakian. Ampen 2 milyon yan suku munan. Ipamimu kantil mahagno linahag inhag niya upat ya undaya mun wayron da sa na bala na kaw. Inya to siyuko. Ay no inwala siyuko kay mo ya kaw asawa. Indihil kay mo in parakala yan piyataw pangarta ayaw ko kumawa bang bukon labay idin ding ha. Bana sablong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam nangasubukan na in asawa hi Abu Sufyan. In Abu Sufyan ini pangtungod si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aun hazaman si Nabi sallallahu alaihi wasallam pagsud nila pa Makkah, naliberit nen Makkah, natipunin kataan sila wala si Nabi wala miyakad kanin sin nakauna. Nakasurindil. Long si Nabi sallallahu alaihi wasallam ha mga nagsurindil yaon. Long yaw kamu mga manusia. Uno lang yung pangatod niyo kako. Iban unulong niya in natali niyo hinangun ku kaniyo. Sinhinang niyo kako nakauna riyuin niyo ako rin hakauman natuin. Tilo niyo ako sinbato yan bias niyo ako bihin sana niyo ako. Unulong niya hatalion niyo bihaon ni hibaus ku kaniyo. Biantog na siya sin mga tao si Morinder. Kaunan long niya. Intay manghud na mo marayaw anak sintay manghud na mo marayaw ini ikaw biha ini. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sablawla siya na yung. Long niya idhabu fantum tulaka. Igna kamulong niya madto sabing kamon mahardika na bukun na kamulong niya ini bihag. Nangasubukan na in asawa sin Abu Sufyan pangtungod sin Nabi. Ihind long niya ya Rasulullah. Long niya hi Abu Sufyan rajulun syahih. Long niya hi Abu Sufyan na kiabiston sin Nabi. Pagyan niya Abu Sufyan long niya Hind. Lang niya Hind ko na nagtatabon. Lengahin kau lengahu. Long niya kadto yun yung pangasong. Long niya hi Abu Sufyan tao long niya ikutan. Uno lang yan mapatut ka ako ding haarta niya. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam khudhi ma yakfiki wa baladuki bil ma'ruf. Long yan hikapatto ako kay mo ya kau Hind. Kawa sadya kau ha pangarta hi Abu Sufyan. Amin mapatut kay mo iban amin ini suku mo sarang-sarang kay mo. At ini maksud kaanad ja ko rin nga pangarta niya, amuin, mamarahin na kay mo, iban sin pagtamong-tamong mo, iban sin pag, ini, atin niya, ang mga kaduburloloy haparan, amin biya mga pag, ari-ari mo, iban sin mamarahi anak mo. Kaakaw rin nga pangarta, simba namin mamarahi sadya kay mo, mamarahi. Bukon mo kaon katano sibaan, amin mamarahi kay mo, pag inom makan, iban sin pagtamong mo, iban sin, ini anak mo, amurad to. So, ibima na, inhal pangarta hati bang iusaha sin bana ang papiyataw do na asawa ya kaw asawa ayaw ko mga wadaing ha iusaha sin bana bang ko di mamaid kaniya
Buat malengkan maka jari kau kumawa hawai baid niya, awairun labay baid din kaniya. Amuin suku sadya sinbaranmu pag inum makan ibasin pagtamong ibasin anakmu. Mahi tiyupot-tupot sadya habiat to. Pasal hak sin ikaw susukuton mo habana mo, pangayon mo din kaniya, in pag inum makan mo, in pamayway pagtamong sin ikaw ibasin anak mo. Amayatin siyuko kayo. Amin makajari ko kumawa ding harta niya piyag lugtuan niya hulas siyang siya, piyataw niya roon kayo. Ampain iyan niya kaw, inirangin kayo mo. Magmap ko, tiyo-tiyo din na usa ko, 2 milyon din suko mo. Tiyo-tiyo da, 2 milyon tiyo-tiyo da. Tiyo lang nga, 2 milyon dangin kayong map ko, tiyo-tiyo din ni karil ko. Na nila nga unuhon-unuhon muna. 2 milyon pesos. Di isab ko malapat simboloan ding ha, duhul buhok maripa, duhul siki. Katoy ko no isab. Doon pimpal maibo doon pin biya mag-ingat-ingat biyan ini mga daya mo nung sinbasa sug ini musa intan iban sin kawan. Ini ni mga kamasan kalasahan. Syara biyutang sin Allah Subhanahu wa taala hal bang biyad din in pag-unay-unay sin ikaw iban sin asawa mo. Ayaw mo isab siya palabbaw at tasa kunin umo. Amilong sin mas dumag palamba ko piyaisan. Mahi sabab bang yan piyalang kamu. Habukun hasyara, tasakun in u, atawa kanin tembabu, sinumu yako ba na? Mayta, in parakalan, ikaw rin sabing tagdusa. Pialang kamu siya ba, nabiyak sa habiyaon? Narinaon magkaon ng buko namin biya deng hakisisi na sadya tawakan na maristawaran class. Mayta, sablang yarangin biya, pagkaw niril mukha kon, biya maludok bang diya jalon habay. Dito walong niya mga garden orchids. Dito mga kuwan. Arakalay siya, hindi mo nakakausan, way sad to sa niya. Misan na kamuan nagkaundom adlaw una dya restaurant bang isab kakausan na sinba na. Ayaw sad dya isab, sumukat in asawa hari na kakausan sinba na. Bukon na katutupan. Pangayo kawya kaw asawa, amin ha katutupan. Pagpalang kakaw isabiya kaw ba na ha asawa mo, amin ha katutupan ibandakan sinsyara. Bang hayat tumisandan naggasto milyon, bang isabin ikaw ba na milyonaryo kay min inlom sim Pilipinin pangarta halaw. Ada ma fi muskila. Nya tuway roon, at ini problema mong sinhal yato. Na, habihan nin pagpalang ka mo asawa mo, tumtum kawya kaw asawa. Bang kaw pialang ka, simba na mo, long sin Allah subhanahu wa ta'ala, walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf, walirrijali alayhinna darajah. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban long niya bang bat sabab aun haq sin mga babaiyan. Bang isablong niya aun haq si mga babaiya ay sing kaasawahan niyan, ay sing kabanahan niyan, ha babai. Dami kaning kababaihan tangahak dito di sabha kabanahan nila. Bang unay sabin syara, aun biutang sin Allah Ta'ala. Hakabanahan tudyo pa kaasawahan, dami kaning kaasawahan yan, aunday sab syara biutang sin Allah Ta'ala, hinangon sing kamu mga kausugan. Bukun ni sabing bistahon mo katan, oy, ikaw asawa, ikaw magtaat ka ako, sabi, arakali sabi ko, bukun ko mapatot pagtaatan. Imian ni sabin, imian ka asawa mo, ay, ikaw yan, arakali sabi niya, turi ka, rayaw kay mo. Sabi, kita doon kay min bukun marayaw. Sa, mangdak ka asawa mo, inki kita, pag ibarat doon kayo, in kayo, aw ni sab mga kausugan, sin kita niyo. Daakunin anak asawa magpangadji, magsambahayang sininsi isa bihinang bukon marayaw. Inya turi isang makajari. Di isang makajari. Habihan kahalan, indakan sin Allah subhanahu wa ta'ala katuutan mula-mula usugin magmabuwa pa Allah ta'ala. Ampas siya mangdaak pa anak asawa niya tarbiyahun niya sindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Habihan in pagpalang kamuya kausug asawa mo, tumtumaya ka asawahan. Walir rijali alayhinna daraja. Suwayray sab pahamun sin kamu. Inbana mo yan taga darajat mataas ding sin darajat mo. Inbana mo yan taga darajat biutang sin Allah Ta'ala matup kanila. Mataas darajat ding haka asawahan. Mayta. Sababin usug magda para kala pag-agama. Sababin usog, magtanggung jawab sin pamilya niya. Sababin usog, maglalag rijiki ha, magnafakahanak asawa niya. Sababin usog, siya in para kala magda, bang aun problema halom sin pamilya. Sabin usog, usog katanin uuyan sin katan para kala.
sambil mabut pa mag-asag dugo hakarna sin Allah Ta'ala, inda akan sin Allah Ta'ala, indi ak sin Allah Ta'ala, panagnan himibal kausugan, taga darajat mataas in kabanahan, deng hakababaihan, hakaasawahan. In mga ini mga kamaasan kalasan, maba tamasabot maniutiyo, in amuin darajat sin usug, asawa doon darajat sin usug bana doon hakaasawahan mula maunin darajat sin bana mo yan ikaw asawa subay ko magtaat kani pang isab siya mapatut pagtaatan hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala pagtaat sin babae habana niya wajib dakan sin Allah subhanahu wa ta'ala wajib dakan sin Allah subhanahu wa ta'ala wajib subay ka magtaat bang isabin bana mo yan timitinggil masih ha-Quran sin Allah ta'ala iban sin sunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam maksud amin yaun si halom agama sin Allah subhanahu wa ta'ala ki kita sin biakan yu kaasawahan in hikarwannya subay in kaunan sin asawa magpakita siya habanan niya lasa amin bukun nagsisirung nagdurukal sadya syaukat nin mapindit tamban pabay sab amuray sabing kakausan sin bana kay lubihon may talang nga tamban nadya bukun di na pagkapindan misab kami manuk inyat tondo ka ilo pagsarang sukul kawin aun pila na ring ha mga mano siya hadunya ni aha Afrika ando kay lo mga hangkapit wayron pagkaun way misan tubig masanaw pagsarang sukul kaw misan tamban aun daman at tawakan misan buro rakuman ando kay laon hay paglamay hansi pakhula sing kita ni aun mga muslimin subhanallah bangko simibsi pa mga internet amin bihaon nagjato hahal ini bang niyo para sa hanon naluwin Syria piagbunuan sin mga tao namuno habang sa muslimin kaanakan na nagkawapat mga bata-bata usog babay in subul iman sin taka paghula income in mga maas damik yan nagkamatay ando kaylo yung mga bata-bata kaibanan na buhay pagkapasaran mayroon misan mayroon makaon sana ini pagsarang sukul sing kita ni paka banahan sin kamu karna aun pa isab marami siyang dakuman buro tamban ikatunya subay in kaunan sin babae subay niya palihalaun ingin hawabaran niya tupot sadya pa banan niya amin bukon subay kakitan sin tau katan ilingkat mo ingkuan mo katan hinangun siya kan pagpiestahan sin tau misan da ko simud lang nga malingkat na sa way connect to be ini grabe nga jackpot lang nga jo i-connect to mahinang fitna siya maglaton imbis siya rakatan sin inikaw at ini sambil mapikil lang sin kayban ng kausukan unong biya mga pikil mangi yato ini ni subay ni halka imbaran niya sabab karna imbaran niya tupot sadya para habanan niya lumayo siya ring haununo amuin mahinang bisara sin tao law nga hikuan yon rimo deng habay nag-aatal lang nga pakain marayaw sinimbana wala di ito Saudi atau imbana lang ito duty atau lang nga habay mahinang fitna sin tao mahinang fitna sin tao hamuinin sabab bangko bangwaya para sa may taon mga kabayhan makita ka mo nagdininja udyon pa isab sing kayban ng kabayhan impaso niya unlong niya lo di na ako lang niya kuanan di na ako inihati niya di ako lang niya makapagsulog simbiyon itumpa ubos sila niya man paslangan sukabit din impaso niya on sarang sukul na isa pa kumisan biyon katahanan unoy sabihin pusin hati niya kaybanan amin mahinang nabisyara sin tao sambil biya mahinang niya to fitna hamata sin kausugan pagmapan sin kamaasan kalasan in hikalima niya subay bukon ni maksud dito sabid to hindi na tud makajari sa bang akad-akaron in mapatut hambuk babay hindi siya kumuha deng habay niya di siya gumawa deng habay ni habukun labay idin sinbana bot malaykan bang siya pamasjid jumamaa magsambahayang jumaat at tawakan sin kaymanan waktu bang masukin bay niya pamasjid jiyat to jari sina kami Islam sabi Nabi sallallahu alaihi wasallam di hipalang in kababaihan sin kita niyo amuin sumud pakamasjiran sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya inyad turihi ka pagang ikataga sin pag-ibadat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yat tinding ha mga nasabot hika 5 sin ay kaupat hal sin
pag-agama sin kawabayhan sin kita niyo in hikalima niya amuin subay tumabang in asawa haparakala pag-agama pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya in hitabang sin asawa habana amuin bang aun binin atau kiabin panubu sin bana ruun kaniya hawal halikod sin bana deng halom simbay suway na pali halaun tarbiyaun hinduan sin kaptangan marayaw bangin ina maingat magbasang Quran hinduan nin anak niya bangin ina maingat sin biya mga ini bahasa Anggalis uno-uno na ilmu pagdunya hinduan nin anak niya iban di niya raakun sin magbisara sin bisara luug lama iban da akun niya pagad agarun bihanin biya mga magsujud pa Allah subhanahu wa ta'ala bang siya sumambahayang iban nin anak niya parihalaun niya lasahun niya karna inyon amanat sin Allah ta'ala kanila karuah iban bigi jantung sin bana kiabin duun kanin anak niya suy nila suyad tu palihalaun sin amin asawa ini hati niya ini amuin babae pilihan pa Allah subhanahu wa ta'ala kapag amanatan sin bana binin doon kanin anak niya. Damikyan masabot ko maus biya nakahaba inilalawngan. Hatungo isab sin kabanahan. Uno siya biya mga ini hati niya hak sin asawa ruun kay mo ya kabana. Sabi na sabot ta kay na hak sin ini asawa ay hak sin bana dito ha asawa niya. Suway sin asawa magtaat in mga ini hak sin bana ha asawa in suway siya pagtaatan sin asawa niya. In hak isab sin asawa pa bana. Dahil nga mga nasabot sin ulama, ini mga palanggon ha kami Islam, sambatan na in kita niyo manusia. Arakala, wayrun hipagguru, arakala, nakakita ko isang mga guru mabungis, mag-asawa. Narami siya ni sabyad din, manusia. Sab na nagkita na ni sin tabiat, bukon na nagkita sin akamahal yan. Nagkita sin tabiat. Bukon lang mo siya, iban pagkaguru na lang niya, uy nagkalo iban sin asawa, na manusia isab. Misa ni sabihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, nagdiskas iban sin asawa. Itu Rasulullah samaita manusia in Rasulullah in asawa manusia bukun malaikat di mahinang ay bahambuk guru magkalo iban sin asawa sambil mabut pa magbuhit maita sa imparakal en manusia in piyagbisaran pagka manusia na tabiat na in lubakan yan hindi hak isab sin kaasawahan hakabanahan nila panagnaan subay nila isab panagnaan subay hiwa hak sin asawa uning kapagjanjian maharbasingan hawak tu pagpangasawa kaya pagjanjan higwa yato simbana sabmayta hak yan sin asawa suway hitukbal kanin hak niya maharbasingan long sin Allah subhanahu wa ta'ala wa atun nisaa sadungqatihinna nihla long sin Allah subhanahu wa ta'ala long ya tukbalin niyo in mga kababaihan asawa niyo sin maharbasingan hikaruan niya hak sin babai ha bana niya in subay sila nafakahan sin bana subay nafakahan sin bana in asawa niya min bitibi qalbin wa saqai nafs amin tulus ikhlas dengan alam sin pangatayan niya iban sin ati niya amin dayaw panukbal tukmal sin lima deng hauno di din neng kakausan kaya ba akan rijik ihadlaw yaun nafaka inya tu wajib hikatu niya amin subay niya hati niya in asawa niya ri niya ini higipit daran sin bisara mangi atau akan ini kahalan biya pasaran tawa inya tu pianglangan sinaka may Islam long sin Allah subhanahu wa ta'ala askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alayhin long sin Allah subhanahu wa ta'ala lang niya lagi niyo sila kabutangan haunu na isab kamu na mutang hati niya bukun yari ikaw hansipak bayin asawang piyapasaram mula. Haun-haunin kaya butangan sin ikaw, dito muray sa bibutangin asawa mo, habi asing katanaman mo. Haba sin tiyanam ka rin doon, suway muray sa patanamunin asawa mo, hapamaybay. Iban ayaw niyo sila lang niya rihili kamudaratan sin halyan. Hasupaya, in maksud nyo dilan nyo kamudaratan, bat hasupaya imian siya, lang niya namiki pabukit at tawakan bin, ito piyanglangan sinaka may Islam. Piyanglangan sinaka may Islam. Sa pangbat sa hati niya, wala na nagbatok liupian, kita uning kahalan, bang hikarayaw pa na magdayaw, pangbat sabdi na hikarayaw in pag hambuk sab mahinang nasadya, adlaw-adlaw, hati niya ini pagkalo sambil mahinang nasalla in halyan, magkita in syara din doon.
bandingon yan sin syara ikarayo atawari unin biya mga ini causes mahinang sawabi kapag ini bulak sin sila ampay to ini manglamod-lamod din syara hahal yan. Ini kaupat niya hak sin kaasawan sin kita niyo katu tanyo kausukan susukuton sin sila insuway mo siya mulyahon iban dihilan mo siya halka iban daran mo siya biyabantog ha mga nahinang niya karayawan ni sab kailo in makatula siya kay mo sin tulaan sina long sin basa so maraw mga nanam niya bantog kuno masya Allah wayruun na limingkat sumarap tulaan hadun niya ini biya sin tulaan mo inirang yat tubeng biya mga kuan Maita, sabna masarap in adjalan marayawin pag ayupot iban sindiri lan isab kauhati niya pag addat dihilan mo isab siya hal yan kamulyahan. Misan baus bisara pagsyukur da kuman hal yan. Longsin Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Longsin Nabi sallallahu alaihi wasallam langya in sarayo-rayo namanu siya deng kanyo amin hisyu in nagmarayaw pa anak ahli niya labi-labi asawa niya. Longsin Nabi sallallahu alaihi wasallam wayru ni sablimiyo daing kaku sabab aku na ini manusia labi marayaw magtarbiya menunjuki pa asawaku. Bimakna longsin Nabi singud kamuka aku uning kita niyo. Ang mga kahalan ni kamasan kalasan pag mga panyo nakahawa niyo lalaungan. Bang mayan kailo on biya mga naputsin kita niyo misan da kuman kaptangan amin hikarayo sin pag-agama ibandakan sin paghula-hula sin kita ni insyaallah murah-murahan amet timbiak mga nahinang sin aku ini maudu topik harum ini in siabut kwetu bukun aku nang Hindu sa siabut ku kaniwat kau makarungog in Hinduan ku baranku sabab mabaya in biak kamu mahinang suntuan sin anak ahli namu pamagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala iban magtarbiya kaanakan labi-labi asawah amin nasihatan dum adlaw supaya ri malupa in aku habaranku mangayo aku pa Allah subhanahu wa ta'ala kaampunan bang sa pantun niya aun iban tartantu aun na sadya pardusan na hinang sin kami amin mapat kabtangan buk kun karna unu kanil iban ya in kami in anak asawa namu amin mahinang deng ha mga suntuan sin tauha kauman kerurunan iman sinisyu peng kalawlasan keluarga makasib sin kahalan hawaktu amin magpakabisita pabinaybayan sin kami mahinang suyusoy marasin sila pagwa sin in anak asawa hi ustad kuan atau hituan kuan atau akan hikuan atau akan hisyuna in sila ya unta umarayaw akar na in asawa imbana nagmamabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala ipasampay namu in salam dua sin kami pabinaybayan sin ka muslimin kataan agwa na kasin Pilipin sa milyari halam sin Pilipin labi-labi halam sin sambuanga iban sin hauno binaybayan kalawlasian kalasan mulia bang mayaning kamu murah-murahan iban sin amin halam sin pamaybay sin kamu mahinang desab suntuan sin pangdaigbay sin kamu iban sin mahinang kita ni suntuan halam sin society na to ini labi-labi in bukun bangsa muslimin makakita katutan wisin in kita ni marayaw magda anak asawa iban sin pag-akamasin kita ni labi mabuntul pa Allah subhanahu wa ta'ala salam doa pakamaasan namu dimurungdong harum ini hari namu na masabutin ngan nila iban sin kataw tayo manghuran kailo masi-masi naman timutuko iban wala nagbati laula kahalan amin muso sin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin isiu pa in dimurungdong harum ini salam doa kanukatan murah-murahan bang maning kita ni halong palihala sin Allah subhanahu wa ta'ala mamait kami halapal kasila sa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.